ngai thatu te chibai ule voin hi ogas ni ruk sang ni le somni pakhat zirtom ni ania nizan khan film star me paji nu covid wangin aboral me paji hian kathu soite ngai thachungin kanu in min muthil san ti in a facebook a posa anin tharan sakzo hun angak thengzo lo hi anu mangai mm2 me paji hian ator hle in arin oma alaina tom tak zet ani zanlai dar som pani le achan ve thlenga an pani chawa covid wanga boral mithi ruang hlaulowa haral tu mitlom ngai volunteer pani an lom man don singa cheng nuai khat bidang te ta na donate tu te an chuan om hle mai renguna kum som pakhat mi mai chano pang a pasonin pong sual rengun hleku a okas nili chun khan pirota suesin road number 7 le lantue road number 3 in kara mi in lu a cheng kumsomli pali mi u cho cho win a chuan anu puin hnung phachom kumsom pakhat mi apong sual thu tual chung mi te hna tanga siat ani yakhain state tanggo khopui huam chung khosang sanga voin august ni rokhian tui aliana khothen khachu kong chen vela thu ka tuialena wangin mi puite anmang ang hlea khoi hmuna ma chuangam lawa mani ina tom thanem takan omboka tangko khopui bazar po an khar ti siat ani zanin hian yakhain state telin mandalay region Macquarie region Nepiro Iawari region Chin state Karen state le Mon state ate ruana sa takasur don ni in weather report a tarlan ani thu siat ani kalimyopia jingkalin khobul kanggo kong highway po luipui lianin achim tan ti siat ani tahan kalimyo le a chevel chanchin longai thla ila nimin august ninga khan kalimyo huam chunga covid-19 awanga thi mi pariat July ni khatatanga okas ninga thleng kalimyo huam chunga covid-19 awanga thi zat mi zaruk samnga paruk anni kolkul covid community center a positive mi zalivel omthin kha tuna chuan mi sompani chau anom to thu riatani tukin jing darli atanga dasri le chanve chung khan tahana ru asurna sahlea chunlama asur le thut thina kumin chunga ru asurna satber tum ani thei ome luikora tui atam hlea khochunga veivak le na thok then katte maswa lo an thanem sot le ti siatani tunkar chung hian tahan le a chevela leilet neite bu an phun zo ti ti towa an fawang nual towa lo tui pek po an lakham khopri ti siatani tahan marlam waphai seji luipo tui atam dewa kumdang angin har sanna antong to me ulo waphai khuwa home quarantine zinga no pangmi pa kumthum mi positive and call me ani thu siatani State chimlam PDF te kem drone manga enthak tum terrorist sipai LIB zanga somparukami ka hlum ani voin august ni ruka State chimlam om PDF te kem pakhat drone manga enthak tum terrorist military council LIB zanga somparuk noya sipai pakhat chu mi pui veng hem tu pol PDF Southern Sun State Generation Polin an kapa thisen chua tama wangin athi ti sia tani PDF lam chuan firfiak sipai chu sipai hmuna tanga tlan chuak angin a insoya drone thlok waltirin atlana turlam athli thlai ni in athi don tre pa soi chuaka tlan chia ka paman chu kan ti tur ania kan security atan apoi mo box si ani damdoila min en kol ma se thisena chuak na salutuka athita ani kumsomnga palimi ania akuta zanga somparukti a inziak ti in thu chu an siama chu ka hlum tak sipai firfiak ipte a chuan GPS call mu ania drone chu ka chiat ani thu PDF Southern Sun State Generation Poll chuan an thu chu an tar langbok ani Homeland Township a Military Council le Siani Nationalities Army SNA te inkap Sakai region Homeland Township he phet khua a nimin okas ninga khan Military Council sipai tele Siani Nationalities Army SNA te an inkap ti siat ania ogas ninga chun khan darkar thum chung inkapin Military Council lammi pali anthia SNA lama chuan thile hliam anom lo thu SNA officer pakhatin asoi he inkana chungchang hi Military Council lama chuan thu chu siam ala nilawa Homeland Township a hian thuneina ponglak nuwa Military Council le SNA ta hi voili lai an lo inkap to ti siat ani Chaitho Township mimal huana inkul Military Council sipai battalion somli pali hnuaya LIB2 sipai pol ho chu KNU 10 an kapa an tlan siat vek thu riatani Mon State
chei thu township wing kalaung le kian mun kem kong infinna mimal huana inkul tathong base military council sipai battalion somli pali hnuaya LIB2 a second commander telin sipai pariat chu nimin okas ninga khan KNLA brigade 1 hnuaya battalion number pathuma sipai 10 an kapa firfiak sipai ho chu an vain an tlan sevekti kayin media salwin press chuan atar lang ani pansenya MNDAA le KIA tangkop tele military council sipai te nasatakin inkap Sunstead marlam pansain chukawa Kachin Independence Army KIA brigade rukle Kokan Army MNDAA Myanmar National Democratic Alliance Army tangkople military council sipai ta chu voin ogas niruk chhun atang khan nasatakin anin kap ti in tual chung mi ten hena tanga siat ani pansain chuko veng pangana om Chinese thlanmual bula inkana hi athlenga lelam atanga silai puakri nasatak siat ani thu khochung omte po in an soi tual chung mi pakhat po in silai puakri chu nasatak ani covid po kan hlawa wangin tuma kan chuangam silawa thlanmual lama anin kap ti in an soya chonu dan ni lemni somni thleng anin kapa thile hliamzar siat alani lo ti siat ani chu ko khobula MNDA tenena inkana a military council sipai second battalion commander telin mi panga anthi Myanmar le China ramri Muse district Chukau Pansain khobula Kokan force MNDAA Myanmar National Democratic Alliance Army tele military council te okas nithum khan inkapin military council lama second battalion commander telin mi panga anthi thu nimin okas ninga khan Kokan force ten thu chu an siam tual chung mi pakhat chuan kan hriat dan chuan lieutenant colonel le sipai dang parukan thi then khat hliam tur po an om okas nili po khan chu kau pansai phokang khu a military council ten antong pong ka wangin in then khat a chenual ni in asoi khochung om mai se pakhat po in an ka fu nual in then khata lai puimu aluta ma se apuak lo lai puimu puak lo hi pathum vel om chu kau pansai bul nai khuate chu covid wangin lockdown mek ania ma se military council sipai te an in kula wangin an tlan che zo chuan sipai panga vel an thi kan leilet hmuna kan tlan sian na hmun lama an run zon an lieutenant ni in an soi an zon luaya an run chuka tun thlengin an la om an la holo khochunga chuan ani lo kan khobul nam hong kho kiang vela an la om chu wang chuan phim khur takin an om ogas ni thum zan po khan mu kong kholama military council sipai te motorin an ron da a mipui sipai pakhat chu kaunsathi khobula an ka phlum te in asoi mukong area le chu ko pansai borvel khuwa hian military council sipai tele MNDAA te July tha atang khan an lo in kap tan to ani dokong sei kan township veng somsari parian na a in zalal ka hlum ani rengun dokong sei kan township yuzana uyin capital veng somsari pariata nimin okas ninga tlailam khan mingsiat lo polten silaya an ka awangin in zalal wana suathi thu tual chungmi te hena tanga siat ani ama ina silayin voithum an kapa damdo in an panpuilain konglaka athi ama khan bungbel in vuakrik chuan kanmanang se u ti in mipuite alo vo thin to a chu wang chuan an thatani karing ti in ama thachiang tu mi pakhat chuan asoi the konsei kan township a hian July ni rukzan po khan veng somriat pariat administrator u khian u chu mi tu ti hrial loten an lo ka phlum to a nimin khan renguna town dokong township miao dokong township hlain township le khayan township chunga bompuak le inkana wangin hliaman omnual ti hriat ani bok PPE a inthuam cold drinks leitu mi pahni ten dornei tu tanu pa kap rengun region hlain township veng somporukna auchin rel kong le fit somnga kong inkara nimin okas ninga chhun khan inkana thlengti tual chungmi ten hena tanga siat ani he inkana chungchanga hlain township police station a duty pakhat chuan PPE a inthuam mi pahni ten cold drinks leipa in dornei tu tanu pa chu an karona an pa jok chu adin hmun athalo khop mai an nu jok chu angai tu om lo ti in asoi he thil thena hmuna hian hlain township management pol roi tu u han winlat le apolte thlengin an endika dornei tu pa ku sanlin kumsomnga pathum chu anak veilama te aban dinglama te abob veilama te an ka fuwa anu pui do tira chu akun mor veilama le anak veilam sira an ka fu boka
an ka na 9mm langar silai mu kor panga chu Thlain Township Police Department lamin an lak thu tual chung mi pakhat ne na tanga siat ani an then oma cheng mi pakhat po in dor nei tu u san li na te nu pa hi ina dor kai mai an nia politics lama in nam noi nan nei lo ti in asoi poi khoi tu PPE a in thuam mi pani te hi zon mek an nia hliam tuar dor nei tu u san li na hi an enkolna damdo ina nizan khan abo ralti in an soya ma se VOM te chuan fin fiana an la nei lawa biak po an tum mek ti siat ani sipaite chet na satuma wangin mipuite eile in leikhol sa turin KNDF 10 sil Military Council sipaile karen ni in kana a hluarta ka wangin tual chung mipuite atul huna in thiar film ani huna eile in le damdoi thenga in ready turin karen ni mipui veng him tu pol KNDF chuan mipui a hriat tira KNDF News and Information Director chuan chuna emo zana emo in kap thaireng kan ni awangin chanchin ngai ven reng atha a atul huna man mai thei tur eile in le furlai ani awangin tlangkara in kulna tur tarpolin nei sa atha a damdoi te po leisa aswal lo thu le tun aya sipaite an chen sa zel don thu iyawari news a asoi tunari chuan KNDF te hian kaya mipui veng him tu pol PDF le karen ni KA tenen tangkopin Military Council sipaite hi ala do renga KNDF te hian rikrum thil a pala in leikhol tur kan tina chanchu karen ni thalai tele mipui lam atanga haral tlante tan tanpuina sumle paya har sanna a wang ni in an soi KNDF News and Information Director chuan sipaiten in le lo an ti chian na tura theitopin kan ma chondona thingam lupu in kan bayang kan in kana chuan mipuite kan veng him han don lova sahimna zonga in tlan siat atul mai thei engkim in ready sa atha ti in asoi Karen State a hian karen ni in suikhom pol PKPF le Karen State News and Information 10 Military Council te kan ma chondon chungchanga ama ain azwal tul mai theya kan in ka pani chuan karen internet le phone signal te min khar sak the wangin mipuite hian tuiman tur bungle bel damdoi le sum power bank thlengin ninga chung dai turtal in ready lok turin thu an chu ani tunlai tak hian Karen State huam chung Luaiko Township Luailin le Bolekha Township le Pheuso Township a Military Council tale karen ni KA KNDF te kara in baina asosang meka July thasung khan Luaiko Township Luailin le Pheuso Township a hian sipai mi sang chuangvel anon in zar phar thara chu chau du tok lovin ram hnuaya buk an khuar boka karen ni army KA omna battalion 1 po lu chilin July ni somparuk khan bola khele nan phe khu a an in kable tan ani ye khu a section zanga panga eaman ko pe tai thi chan chu ngai saklum ani ti in achung teran soi Mon State ye khua kumsom ni pakomi ko pe tai chu sipai dodalna kong zona atela March ni somni pani khan man ania chaimayo tan ina khung ani lain August nili khan zonthum awanga thi ni in achungte an hria tira ma se aruang chu chiang taka achungte entir lovin an phum zui tamai ni a hriat ani achungte zinga pakhat chuan zonthum nanna anai ngai lo voina an voina a mai chi amin entira ataksa vel chu en an phal lo kaini lam chuan thipa ngaya thi ni in kan ring theilo ani an ngai saka wanga thi ni in kan ringa aruang min en chian tir lo wangin rin helna atam zual ani an man tira tangin an ngai sana sa ti alang rengani ti in asoi ye u township kholal administrator then khatten banna thelut ye u township chunga Military Council taruat administrator then khatten an mo phurna an chunjom theito don lo thu an thelut ti siat ani nimin okas ninga khan zeyawari kho administrator le lin phiu kho administrator 10 Military Council taruat administrator na an chunjom theito don lo thu ban an theluta yemiat kho administrator le tomato kho administrator te po in ban an lo thelut to ani kholal te na in nimnai tak pakhat chuan kaini township chunga hian administrator atanga in nuk dok mi pali anom to a ngiawni kong kholal ngiawni kan kholal chu an that to kholal than khat chu an mingchi a oma an mani khuwa an omhlom lo athen chu phakan lama an ombowa athen chu an birua mistri le constructor ten an na thokin
administrator na hi ngai poimo lovin an thok lawani hmel ti in asoi Swebu district chunga township sang Khin U township Ye U township Tanze township le Dipe Yin township chunga mipuite har sana siam tu administrator le dalante thian faya anda thatna na saber ani thai hial ome Town Duen Chi a sipai pakhat zuru in silai kap Magoi region Town Duen Chi a education office kota nimin August ninga tlailam dar level khan damdoi lei turakal mi pakhat chu sipai zuru in chan lewang omlovin silain akap ti mita mutu ten an soya education office court gate nimin tlai dar level khan tual chung mi pakhat damdoi lei turakal chu he sipai hian kal alo phalawa adanga damdoi lei tum tu hian kat po akenga damdoi lei tak tak tur ani zia po a hil fia ma se sipai chuan kaphal lo ka ti molmol chu I helawam ni ti in akap ngala aka fulo hlawa ha sia taka chuta tanga reilo te a sipai chu sipai motorin an hroi ngal ti in tual chung mi pakhat chuan asoi he sipai zurui hi kumsom nga mi vel ania Town Duen Chi a LIB zale pathuma ani ti sia tani ama thachiang tu mi pakhat chuan he sipai hi rui chungin ni hni kalta vel po khan in entir turte kaltlang phal lovin poisa adil thina chiat sang thum an pek chawin kaltlang aphal mun then khata po konga kalmai meite chu a in rau sakhum vak thina ruiber bur chungin englai po in awm ti in asoi Town Duen Chi khopui hi military council ten an lockdown stay at home an pon mek na ni in curfew hun pela pon chuak te chu engma thu zo fiana nei lovin sipai ten ni tin mi an vok thep thin thu tual chung mi ten hena tanga siat ani Chimin Dain General Administration Office bula bom pani puakin military council lam mithen khatin liam tuar Rengun Chimin Dain Township General Administration Office bula voin chonhulam khan bom voini puakin military council lam mithen khatin liam an tuar thu tual chung mi puiten khetin media an shil tual chung mi pakhat chuan dar ni le minute somnga a General Administration Office bula bom apuaka liam an nual dar ni le minute somnga palia apuak le a sipai ui chau rualte an phi boina samai mi pakhat chu damdo ina an phur ti in asoi sipai lam chuan bom puana mun bul nai le butura kong pui chu dang chatin kongkal ho an dam mek ti siat ani luai ko a mi pathum PDF ne na inzomna nei ni in firfiak sipai tenan man kaya state luai ko khua kayan taya check geta voin August ni rukhian kayan taya khomi pathum chu firfiak sipai ten PDF ne na inzomna nei tia man anni thu karen ni progressive people force lamin thu chu an siama chung an mi man kayan ta khomi pathum te chu khun ngain chian khumbele kumpho otani in an phone te po en sakin an man sak veka thu chua chuan voin chuna kayan taya kongpenga sipai check geta kayan taya khomi pathum khon ngain chian khombele khumpho ote chu sipai ten an phone en sakin PDF lam nen inzomna an nei tia haring hlalin an man ti sia tani ti in karen ni people force lam chuan an tar langa chu wangin mipui zin veiwa na a phone chunga thil tul lo thalak video Facebook Messenger te delete vek turin karen people force chuan asia tirbok ani Nepido Deputy Mayor Uyemi U ay ruk tu boy siam sakle National League for Democracy NLD Sarkar Laya Nepido Deputy Mayor Municipal Committee Vice Chairman le Nepido Developing Bank Chairman ni bok Uyemi U chu ay ruk tu boy anti-corruption law mangin Nepido a August ninga nimin khan khe siam sak ani thu military council lamin voina an puang thunaina an chanlai chuan Nepido Developing Bank ka digital marketing services Facebook advertisement kalpuina konga tender kalphung ang nilovin akalpuya bank poisa puk chungchanga po poisa puk dan tur policy de na in kalin apuk tir thin bok ni in military council lam chuan an puwa Nepido miuma bazar dora Information Center Saturati President Office Thusua number 1/2017 tender chu dan anga kolovin atho pui construction company pakhat chu hoin atho tira chutianga athil ti te chuan sarkar sum le thil nei te a khoi chele a chu wangin ani chu Nepido a police station number 1 le number nga a anti corruption law article somnga panga mangin thu boy siam sakani ti in thu chua chuan military council in atar lang ani chutiang bokin state councillor do Aung San Suu Kyi Nepido Mayor Dr. Myo Aung
Nepiro Council Member Umin Tule Nepiro Deputy Mayor Uyemi Utechu Airuk Thu Boy Siam Sakan ni thu June ni kwa khan Military Council Chanchin Bu wa Tarlan alo ni to boka chu wangin Nepiro Deputy Mayor Uyemi Uhi Airuk dauna dan mangin tun hi avoi ni thu boy siam sakna ania Military Council Tarlan danin sipayin thunaina anlak nuwa Airuk na thu boy siam sakto zinga NLD party bile sa somni pathum chuang anom to ti siat ani Tongkhua Township a COVID damna deal tu in nge bultan ti siat ni lo ma se ni sompanga vel liamta atang khan Rangoon Region Tongkhua Township chunga khopakhata Puithiam School compound chunga deal tui in apiang chu COVID lak atangin andam zel ti thuthang a oma chu chanchin thuthanga wangin tanhlin atanga khayan Tongkhua lam kalna kongpui pen atanga motora minute somvela thlen thaina chu deal tui chu mun sang sangami ten anthal thin ti siat ani chu kholuna kong chu jim tak motor pakhat leng chau ania tun hnaya kal an tamlu tuka wangin motor anin kian hlei theilawa boina athlen fo wangin motora lu an khap leilok ti po siat ani le a khodang atanga tuila turte halo tan pui thin tual chung mi pakhat chuan he dil hi kan pian tira tangin omto ania khoi atanga siange anni kan hrelo he dil tuin COVID atidam thei ti in tui an ron la thina ni sompanga vel liam atangin tun thlengin ala chatlak lo nimin lama phei chuan an tamlu tuka ron lu bel to lo turin kongkan dang hialani ti in asoi chu tui an ina wanga dam tak tak an omle omlo chu mitin mulo ma ila COVID awanga dam lote he tui an in awanga an ji om thu riat chu aji om tak zetani ti in asoi bel boka chu dil chu thale ni puya khochung mi ten in turbera antlan thin ania chu tianga khosang sanga mi ten anon botak sup supa chuan tui an ti bol hlo hlawin tuna chuan khola pam chuakin tuila turte chu an pe chuak thin ti sia tani Myanmar rama mi pui COVID kaile kai hlau then kha chuan COVID laka dam kha chu thaina dam doile oxygen an momo ang an nei thei tak si lawa chuan beinge seirun dung ti in COVID tidam thei nian soya piang mai chu beisena le rin na in anti vaccine zela sipai sarkarin chan le tanpuina tel lovin COVID third wave chu paltlang antum ve zel ani bere raltlan tele thingtlang lam COVID dam lote enkol na a CDM lu Dr. Vanal Zathang aboral Dr. Vanal Zathang Dr. Thang Thang tia siat bokhi kumsang kha zakwa somriat pariat khan do phung nei tlem le u khong lei thanga te fa paruk zinga apalina fapane chun ni turin alo pianga kumsang ni le panga a Mandalay Medical College a azira Mandalay ya lekha zirlai chuan chin literature le culture lam tuipui ani rualin chin mi te chian ni thani a po phur taka thokchuak thin suai tu ani kumsang ni le sompania degree la in chin mi te omkhomna tahan kalimiawa Wesley damdo ina athoka chumi hnuwa apiana khuwa falama NGO pakhata thokle in falam le ache vel khosang sanga damlo enkolin azin kwal thin ani kumsang ni le sompanga a sarkarin chin state tana Dr. Akau Khan ramle namtan ti in falam damdo ina athok vea kumsang ni le sompariat Aprila Rangoon Civil Hospital a son ania kumsang ni le sompaku atangin Rangoon Medical College wana psychiatrist lam azir chun zom le a COVID in thlak danglam thei chu kumsang ni le somni pakhat zun thlatir lama tangin chin state le kalimio vela nasataka in kaidar ni in mipui nunna tam takpo chan alonia chuti lai kara mani nunna thapin Rangoon atangin apianna falam kholama COVID dam lote enkol turin zun thalai hol vela tangin akalta a falam athen tir chuan khochunga COVID dam lote chu a en kuala cholkar ni aliam hnuwa raltlante omna khuwa COVID dam lote chu ave en kual le boka dam lote a en kual lai July thatop lama chuan a hiselna thalo chovin adin mun a thalo hle a ti chuan okas ni sang ni le somni pakhat Myanmar sana a tlailam dar nga vela COVID-19 nana wangin abaural ta ani Dr. Thang Thanga chu chin state falam khuale a chevela COVID wanga dam lote a en kolna a momo ang damdoile invenna PPE takngial po anei lo wangin COVID kain ani chu falam damdo ina enkol mek ani thu riat ani damdo ina chuan cholkar ni zet ain enkol hnuwa tuar chuak theilovin abaural ta ani damdo ina ain enkol mek lain anana din mun thre turin x-ray lak angaya ma se falam khuale a chevela tan x-ray khol pakhat chi a oma damlo an tamlu tuka wangin
covid awanga damlo te tan x-ray lakna tur khol anin deilo wangin alaman talo ti sia tani covid damlo te tan enkol na khol lampang man ruate omni se chu damlo tam tak riselna thazo ka enkolin annun na hial po achan thei don ani ti sia in Dr. Vanal Zathang Foundation a tholom lu zongjong chu falam damdo inatana man tur x-ray khol leile damlo te enkol na man rodang atana man ani tur thu sia tani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye